Merkay na Europa, programa na manera So You Think You Can Dance na unda Talentonan tabing demonstra kombong ng porbaila ta masya popular. Paduna Talentonan di baile na Bonaire tambe un chance, School di baile Dance Sensation a organizar un contest. Enzo di 8 años y Suzanne di 10 años abay train den simang special para ta riba e dia final. Já domingo à tarde, família na e conheci a Spice Beach Club para apoiar o candidato na kutaba tavare de 7 para 16 anos. Mika, que estudia baile e a baila de diferentes produções de ballet e teatro na Europa, taba ta impressionar com o talento na kutina Bonaire. Ja, fantastisch. Ik ben gewoon helemaal trots. En ik heb dan een half uurtje met ze gewerkt. En ja, dat was zo... Ik krijg gewoon inspiratie van die kinderen. En dan dat ik ze nu op het podium zie, ja, te gek. Bij sommigen word ik emotioneel, anderen word ik weer helemaal enthousiast. Ja, superleuk. Enzo e Suzanne a impressionar com a apresentação. Jurado a volver a baila para demonstrar quem te são mais melhor. Al final, da Suzanne a gana de Enzo. Die participante na mais grande que Jona Abrahams a salia ganador. Nang a gana un trip de un limousine e nanti mag die bij komen na un restaurant. Palo que ta bailamento, nanti mag die sigi traha riba nan talento un año largo por nada bau de guia de Mika. A informabu pa Energia informativo, Feivel Maduro.